Nibak 12 rabiul awal, rahmat Tuhan ketanya dunia. Nibak aminah lahir janjungan, ngen kehendak Tuhan nepandang dunia. Bahawa tadanya lam seput sekelap hudib du umat, lam haruara hukum lam nangro, puncahan mepat kaum yang bangsa jahiliah nama. Hudib sengsara timungan barat, cukup sengsara di kaum hawa merasa hina, jatuh martabat le urang Arab getanam sigar. Nibak 12 rabiul awal, rahman Tuhan ketanya dumna. Nibak aminah lahir janjungan, ngan kehendak Tuhan pandang dunia. Yang sembah patungan mata urang memacam bago, dumbut turjana kahabe tua, ketuhan sidra malam ngan ura syaitan pedaya. Bansi gomdonya melakaramat ubah darat, menona minta oh ya Tuhan lun, ya Rabbul ibad Nabi Muhammad neutus segera. Bansi gomdonya melakaramat ubah hadarat, menoma pinta oh ya Tuhan lun, ya Rabbul ibad Nabi Muhammad neutus segera.